Ngibingelele ngiphinde nginamukele ukuba bathanda umculo maskandi kule channel enilethela indaba ehamba ngesikhathi. Usisi ke kaZimdola ke ulokhu ke eqhubekile ke ekhuluma ke ngayo ke umbutho wamaphoyisa iNIU ukuthi ngempela yini ke eyenzayo uma yenza kanje ihlukumeza ke umndeni wakubo. Njengoba ke ifuna ke nobhuti wakhe ukuba afe kanye naye ke usisi wakhe uZimdola. Uqhubekile ke waveza okunye ke ngalo ke leli thimba lamaphoyisa iNIU kanti ke futhi nangapha ke kuyakhalwa ke ngayena ke ukhuzani ke ukuthi ngabe yini ke emnciphisa kangaka ke umfowakhe balandeli ke badlulisa ukungenami kwabo ngokumbona lapha esithombeni eshuthe khona ke naye ke umjolisi kuphinde kube usikweletu ke phansi emzimkhulu. Abalandeli ke abeneme ngempela ngendlela ababona ngayo ukuthi why ke ukhuzani ke esebamncane kangaka sikuyophela ke unyaka. Kanti ke sibongele ke nalo ke igcukwamelisha umfoka Manqele umthandeni ke ngayo ke ingoma angene ngayo lapha na ke kuyi top 10 ke yokhuzi okungajwayelekile ukuthi ubone ke ingoma kaMaskandi ingena lapha na kuyi top 10 yokhuzi. Okwesi ke uphinde ke umfoka Manqele ke ngayo ke lengoma iParis washaya ke unombolo 1 kuzona zonke ke ingoma ebeqhathwe nazo ke lapha na okungezona ke ezikaMaskandi kuyena yedwa ke uMaskandi obeqhathwe nawo ke lama genre. Kodwa ke umfoka Manqele washaya ke lapha na ke unombolo 1 simbongele ke umthonga uDuyazi lapha na ke ehamba nayo ke indlovukazi ke ulwa. Kanti nawe ke mbukeli ke asikuvalele ngaphandle usungehla ke uye lapha na ke ezathi ku comment section sizo uvula ukuthi ngabe wena ke ubona kanjani ke abalandeli umculo Maskandi uma bethi ke ukhuzane ke usehlile ke emzimbeni ngabe ke badlala umona ngayo ke eyasendluvini. Ngezinga kwembukeli besikuphathele zona siyabonga.